Sibi upo corona संक्रमित थप नि प्यो दिने हली न्यांक ठाउँमा ठाउँ न्यू लह कोरोना भाइरस संक्रमित एलिया वृद्धि जुगुदु लिपांगो तथ्याङ्क कथा हली न्यांक न्याउ करोडो न्यू लहव वी खुडो कोरोना संक्रमित जिठुको दुसा बिहिबा कोरोना भाइरस संक्रमित एलिया न्याउ करोड खुइ न्याउ लह ठेंगुदु वंगो नि प्यो दुनी जिन छदो संक्रमण पाके जानवंगो दुसा लिपांगो तथ्याङ्क कथा जिनसो लख खुइ न्यादो खुसव गुइ न्यामेसिगो ज्यान वनेठुको गुदु हलिन्याक 100 करोड गुइन हेउ लख कोरोना भाइरस संक्रमण पाके मुक्त जुगुदुसा 6 करोड खुइ छौ लख सक्रिय संक्रमित खनेदु प्रदेश तिनिया सांसद शोभा साखिया त कोरोना पुष्टि नेपाल गाले ठौकने कोरोना संक्रमण टचोया चंगदु कोरोना भाइरस संक्रमण सरे जुएको कोभिड-19 लोया हुनी सोनिगले चोपी बासिन्दा पिन ग्याचिकुइ लाना चंगदु साथै इले 3 नम्बर प्रदेश सांसद व साझा पार्टी केन्द्रीय दुज शोभा साखिया त न कोरोना संक्रमण पुष्टि जुगदु सांसद साखिया पारिवारिक सूत्र जानकारी बिगु कथा सांसद साखिया मंगसिर 1 गते खुनहे गेले किजा पूजा यावंगु खसा थ दाजु किजा पिनेगु पूजा व्यस्त जुयादिगु खसा बहनी वेकया त फतिचा मफुथे चोंगु खसा सोन्तिया टपेटी जक मखु ख मुस्मोगु खसा आराम यानादिमा सांसद साख्य वया निनुलिपा मंगसिर 3 गते अल्का अस्पताल वना पीसीआर परीक्षण याको बलि पोजिटिभ रिपोर्ट वगु खथागु दुसा उकि ठौकने वेकया ठहे छि क्वारेन्टाइन चना वास याना चना दिगो न ख वेकल हे कना दिगु दो थप खु कम्पनीया सैनिटाइजर प्रतिबन्ध औषधि व्यवस्था विभाग खुगु कम्पनीया सैनिटाइजर प्रतिबन्ध तगुदु विभाग लिपाङको इले बजार अनुगमनिया छोले ठिठी कम्पनीया उत्पादन मानव स्वास्थ्य हानियको मेथानोल लुसेली इमिट प्रतिबन्ध तगुदु बजारे बिक्री वितरण दे डुगु ह्यान्ड सैनिटाइजर नमुना संकलन याना राष्ट्रिय औषधि प्रयोगशाला परीक्षण याबरे कोचनातको मापदण्ड इन्सेन्टाइन ह्यान्ड सैनिटाइजर सम्बन्धी स्तर 2076 विपरीत विषाक्त रसायन मेथानोल लुसेली उत्पादन व बिक्री वितरण रोक तयागु ठका विभागीय महानिर्देशक फरद पत्रायन कनादिगुदु सुनिगले हि अभाव लोगिपिनिगु बिजली कोरोना संक्रमण नेपाली महामारी रूप क्याठुङका हि अभाव जुइगु ज्या वया चंगुदु लकडाउन या इले हिडान ज्याजो ठप्प जुगु खासा आ लकडाउन मजुसान संक्रमण जोखिम कायम हे ज्या चंगुली हिडान ज्याजो नापाथे जुइ फया चंगु मदु कुकिया हुनी लोगिया वासयाको छोले मागु हि अभाव विकराल जुजु वया चंगुदु कोरोना भाइरस जोखिम वे ठुङका सरकारी टावर पाखे जुगो लकडाउन या हुनी वे वने यागुले ठाकुया हि मुंके मफु खन वेक ठयादिगु दुसा दे न्यांक ने सोगु ब्लड बैंक दु एसा आपलो ब्लड बैंक हि मुंके मफया चंगु अभाव न खैदुगु दु हिदान यागु ज्या ठप ज्या केन्द्रीय रक्त संचार रो जिल्ला हे आवश्यक चुपी लोगिपि आपलो मारे लाना चंगु दु नुदय लसता पीडन थापाङ कोरोना सन्देशमूलक नगुमा नेपाल नाजामह फोटोग्राफर राजभाइ सुवाल ठुगुसी नुद नेपाल सम्मत चिन छसव पिछडा लसता पिकागु नगमा अथि थैगु क्यालेन्डर कोरोना विरुद्ध सचेतना बोलङ्कीगु सन्देश वालीगु टाटु नाटया पिकागु दु नि छदन हनिसी नेपाल सम्मत या नुदय लसता निवात जिल्ला जिजागु नमुना पिडना वया चोमह फोटोग्राफर सुवाल ठुगुसी कोरोना भाइरस संक्रमण पुनावेगु कोभिड-19 नायगु विश्वव्यापी महामारी विरुद्ध सन्देश वाला जंगु खयात लिछ्वेक बहजुगु ख कठ कया हगु दुसा थुकी मोडेल कठ नेपाल थिति खेले टठंगु योगदान बिया दिया वया चोपी व्यक्तित्व पिनिगु किपा छेला टगु या तन आपासिन तारिफे याना चंगदु छनुहे स्विगो मोटरसाइकल व स्कूटर कारवाही
ये महानगरपालिका दुने नो पार्किंग वो फुटपाथे जथाभावी तया तको स्वीक मोटरसाइकल वो स्कूटर ये महानगरपालिका वो महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखा पाके खटेजुपी प्रहरी कार्यवाहीले लागू दो कोभिड-19 ना कारण लकडाउन ना पण नो पार्किंग वो फुटपाथ जथाभावी पार्किंग यापी मोटरसाइकल वो स्कूटर कार्यवाही याको अभियान स्थगन जुगु ख महानगरीय प्रहरी ट्राफिक महाशाखा प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक भीम प्रसाद ढकाल लकडाउन खुले जुया यको होलमुल जुया वगुली जथाभावी पार्किङ याबी हो अस्त व्यस्त भीडभाड अपोया वगुली हो कोरोना संक्रमण फैले जी फुको ठैको ध्यान तया ठगुनिसे ठुको अभियान सुरु यानागो ख वेकन थयादिगो दो किफली राजा बादिते प्रदर्शन देन्यांक राजा आओ देश बचाओ थका नारा ठेका प्रदर्शन याना वया चंगु झोले ठौ मंगसिर 5 गते शुक्रबार किफलिन प्रदर्शन जुगदो राष्ट्रवादी नागरिक समाज ठौ किपु बजारिया पांगा वनेगु डोपाटे हिने याको प्रदर्शने गणतन्त्र मुर्दाबाद राजा आओ देश बचाओ थका नारा ठेको गुख ज्याजुले समाज केन्द्र नायक चन्द्रबहादुर रामदाम व नुकु लक्ष्मी मल्लपेस नुकख टगुख थयको मोमो बुख थनेको जागुदो प्राविधिक पासा दिलीप महर्जन यात यको सुब्याबिसे जी सञ्जिला महर्जन यात न वनिको उज ब्यादिस सुब्या जेमा भा